Omukiragiro eki ahi bakujubira hashemereire kuba hariho amaato 3 kandi hamwe n'abajubi 4 kandi obwe barikoresa eryato rimwe kujuba. Eki kitiirweho kureebeka ngu bakyendeeza okujuba munonga ebyenyanja kandi n'okureebeka ngu ebyenyanja tibyakyendeera. Yohasi Mugyenyi w'emyaka 87 kandi omujubi w'ebyenyanja okumara emyaka 6 nagira ngu ekiragiro eki tikyaburinganiza kandi ekyakabi aha magara gaabo akugira ngu okujuba nigwo murimo ogu barikora kwihamu sente. Okwetomboita kuleetirwe amaato, enamba zaitu nibenda kuzitunyaga kandi enamba ezi zitwire nazo kandi alikuja kutunyaga na RDC. Hati hicho nikyo tulikwetomboitera enamba zitumazire nazo emyaka mazire n'enamba yanje emyaka 6. Ito kwetomboita kwaitu nukwegeita kusanga ngomba tugeita kifuba kandi kitakwenda kandi kitali mu kiragiro. So tusaba government considering yogura RDC obana musamoninge uwe na kihanka ekyo kukwata abantu kugamba begeite. James Rwakashenyi chairperson y'akakiiko k'abajubi b'ebyenyanja omwele Katwe yagambira omunyamakuru witu ngoko bajema koresa eryato rimwe kiza kureetaho okora kubi kandi obwe n'ebyokwerinda bibi omwanya ogu. Zana ky'abantu bana okusoma mu lyato limu lusamwe kiri kurugamu kiri kuyamba abantu bali kubi enjara y'okubeita expenses ziri kugenda ha lyato amaato ga engine nibagura petroli abantu nibakwata engege 6-3. Asima Grace omwe abakazi abariguza ebyenyanja ahari Hamkung landing site agirengwa ekiragiro eki kireetiire entaasya yaabo yakyendeera tibakibaasa n'okushashura ebishare by'amashomero by'abaana baabo kandi hamwe okubaasa eby'entaasya by'eka zaabo. Muno habwokuba nyowe ezi enamba niho mbeire ninyiha school fees y'abaana niho mbeire ninyiha ekyokulya niho kwihirwa ezirwaro tugambe nico kintu kiri nk'ekibanja kyaitu hano ha Mukunga kuko twine yindi business itukora nosiiba kwe orara kwe no tukwiza obwo kuturora hano turara kwe tusiiba kwe abaana tubagira isomero tobirwe. Diana Paul omujubi w'ebyenyanja yachwera ofisi ya RDC Rubanja abo kwata kubi enamba y'abajubi b'ebyenyanja kandi obwe n'okuremwa kukoragana n'abantu abukikwataho obwe batakatireho mateekaga bakagatuya ba indigenous communities twine amato tukyaswa abakusoha no abaine sente basobora kurora RDC. So RDC atufukire kizibu nkeito abantu bahansi twine bugambero mbalize busa kugarukamu ekimbalize nikyeki twafayo twamuhandikira twagambe byagambire twekiraniza nabyo na fisheries twamuhandikira twagamba bino twekiraniza nabyo. Twayikira RDC kugira eki yagamba yayangagamba n'omunyamakuru witu obwakatengo karigumizamu ahari Mukungu Kasenyi hamwe n'emyanya endiijo ibari kujubiramu abamwe abari kujuba hamwe n'abukikwataho ogisireho nabo obushoborozi bari akatengo ko kurebuka ngu bakora emirimo yabo eri kugendagendana ebigendererwa by'abantu abari kwihentaasya omu nyanja. Amakuru aga gashakwa Mate Isaac ahabwa Tayari West.